Jotana pungkaham tabung kengke helikopter penugan norma an bus hase melawa helikopter pace himase dimut se iseng liya hengke duri bai khama se a helikopter se biri khanga iko na di bus kusu biri khanga helikopter binana sana bus kusuma duri khau jonma se duriya ke pele se biri khanga kusuma ke duri bozo kan kata sức xuống man ê phải cha रामतो दे ये का भाग्य आधारी रामतो दे रामतो दे mati yang ya kan kasih dia sakit lah mau beli aja lúc lẹ bলে cái này helikopter tuh himang ka dari ya tak nên đi yang tam tầng ding ding no sakit kia ibu pura buat yang lo kalau udah isi jangan mereka bujang ini bunda Sekali mama sekali. ding ding bini helikopter birli apa Sekali. lo ke thana si kusugo nai Sekali. thana sukang na No. mong su zai ke Sekali pagi. masih jom hanya dalam macam mana? Kamu mau hancang kujes bisa? Yang gede lela, lela. Je isak aja cuma waria, osai. Medan besar, tuh ya, tuh di mas tais tuh ya. Medan besar, tuh ya. Ini sila, dah. Ini dia cuma tuh ya, dia besaran itu ya. Siapa nak? Kalau asukui yang nasi taman. Enggak. Yang kita pun telah suku jonggo, orang nabak tanda nih. Bukan orang tepung bukan. Kau tepung bukan. Ini kau rupiah betul tu. Tepung saya kasih tahu orang. nang sin 타시오 테라 푸는 거 같다고. 아글레부터 껌 타시오.
Terus tunggu mesti barmasya. Ribet kom, mesti bu. Ribet aja kiri. Kom bahannya kom betai. Nih korma ka, ntar buka. Biarnya nanya tapi bahas mana biar tengah payu. Jangan calongan biarnya nih. Kamu papa. Anda color white. No color green. Color blue. Udah bahas yang sih. Titi, dia mau ke titi. Kah bahasnya dah mau jeng itu. Dengit nunggu. Kamu jeng? Biar mbak disum. लेकिन एक सेकंड Amos ding na siya, hanya market yang itu. Sana dah. Tahu. जो यो में सियावा. समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना Kasih ungkit lagi. Hanya mau ke kayaknya mai di sana nih tahu. Mau ding dah. Itu mana ini? Ini kedile. Bahasa Indonesia saja. Oke, bahasa Sunda ganti. Piti. Oke, piti sehari kena. Kamu yang nak pesat ya, baik dah. Kamu ke bahasa Sunda. Yang kemarin. Bahasa ini sudah. और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।